Abantu bingi baresera amatungo agarumwente, embuzi n'ebindi okurundana sente zo kwombeka ekanisa ya Kyabagenyi. Bishop wahumwire obiraye bembiro kurundana sente ezi ahabwira abantu okuguma nibetandikiraho ebyabo kitari cyo kushabiriza. Kunosingo bururu ona na polling station yawe nawe nosingirwaho ikintu kibarweta independence bitwatungire kagane independence tikumanyisa ubujemu ningo ko abantu kubera bazeye independence nikimanyisa umuntu kwehereza icyo kwenda najangwa abantu baguhindwira omuze okushabiriza n'ebintu bari kubasa kwesyaho baro groups ziriyaho zitegereze ubuyambi n'abarwenda kubayamba tubarwabanje kandi bajya gutwine group twenda bo kutuyamba baha ahubwo mutwara kuyamba agaruka akutaho na condition kugira ngo byakuyamba noja kuri byetingwe byo noshanga no kuri byetingwe ikanisa yarinde burtinde tumukureba yayiso kushomesa yayede semtre yayede sokukora hona abantu bashabira obutaguma nibatamani aha kwombeka amakanisa gonka bitunga n'amashomero ngetenge so kushomesa abana ebyenzarwa n'emitwarize y'ntwanziza n'abana okugumana bakwatira abana babo bato mu mashomero gabo abana bakareka kushomera heri bakega imico y'ibatakumanye binyanga abantu bitegereze ngo ikanisa yabi n'abana bashomere shayuna nibagitaho nibo konka wuyi n'abantu bari mu kanisa batari mashomero ni ikanisa ni bitaro y'inyense ikanisa yanyense neza ku bitaro ikanisa eji nayo kumaraho miliyoni 8 kandi obwa hati yahikoma madirisa gasha kwa Paul tuyamureba.